Muvyeyi watangira wibwira abadukurikiye muri aka kanya. Sylvia Kekisibo. Uti? Nitwa Sylvia Kekisibo. Hanyuma turagira ngo wenda tubwire turi hano kubw'ikigo cy'abanyamerika cyitwa BF-SUMA. Ni ishami ry'abanyamerika, ni ikigo cy'abanyamerika ariko ishami ryo mu Rwanda. Hanyuma uti ni umwe mu bavuwe umutwe wari umaze igihe kinini cyane. Watubwira wenda umutwe wari umana igihe kingana iki? Kuva mu 2007 kugeza 2018 nibwo umutwe wakize neza. Hanyuma iki kigo utarakijyamo wabanje kwivuza, wenda watubwira mu ncamake wivurije ku bihe bigo, ku yahe mavuriro, ese igisubizo bagwaga cyabaga kimeze giki? Nivurize CSK Kibagabaga, Indera naho bakisa mu cyuma babiri burwaye, Pfizer aho bankisizemo muri scanner naho haburwaye babonye. Iyo tuvuze umutwe akenshi tureba ivuriro ry'Indera kuko niryo twita ko tuvuga ko rifite ubushobozi bwo kureba kure. Nk'Indera kariho wenda ushobora kuba waragiye nyuma, baguhaye iki gisubizo? Igisubizo ntacyo bamaye cyo kora bakisize mu cyuma ariko nta gisubizo bamaye. Tubwiye ko wari umutwe wari wakugoreye igihe kinini cyane. Nta gihe waba warigeze gutekereza kuvuga uti wenda uyu ni umutwe barandoze, ni indwara zo kujya kwivuriza mu Banyarwanda? Ntabyo byabura ariko haho nagiye. Ariko byajemo. Hanyuma rero BF-SUMA barakuvura urakira? Ndakira. Umutwe ubu nta kibazo ufite? Nta kibazo mfite. Bivuze ngo amavuriro yanda yasanzwe twivurizamo byari byaranze? Byari byaranze. Ugaca mu cyuma bakakubwira ngo bati nta ndwara twabonye. Turimo turagana ku musozo rero muvyeyi, watubwira muri rusange ni igiki wabwira abanyarwanda dukurikiye, ubutumwa babagenera kubw'iki kigo cy'abanyamerika BF-SUMA ariko ishami ryo mu Rwanda, wababwira iki wenda baduteze amatwi muri aka kanya cyangwa banatureba? Ikindi twabanza gusaba no gusaba iryo vuriro ko ryatugabanyiriza amafaranga. Mu by'ukuri ibiciro biri hejuru? Amafaranga yaba ari hejuru kandi abarwaye turi benshi. Hanyuma uduteze amatwi unatureba wamubwira iki ku muntu ufite ikibazo cy'uburwayi nk'ubwo bwawe? Benshi bavuga bati na amarozi, abandi bakavuga ati no kujya mu masengesho. Nziko nayo ushobora kuba waragiye mu masengesho? Nagiye. Bakagusengera ariko ukabona nta gisubizo. Hanyuma rero abantu duteze batureba aka kanya wababwira iki wenda kubw'iki kigo cy'abanyamerika BF-SUMA ishami ryo mu Rwanda? Ubu urimo uratangira umwaka 48. Hanyuma rero ubu ikizere cy'ubuzima cyaragarutse? Cyaragarutse ariko ari yindi mite banyandikiye ya Senezite. Ubu uracyarwana, urimo urarwana na Senezite? Na Senezite kandi barayivura. Imbaraga ikibura n'amafaranga. N'amafaranga. Ariko nanone twibuke neza ko umuntu ujya kwivuza muri ivuriro no uvuga ngo ubuzima nabugura iki. Nukuvuga ngo bivuze kuri murakora kugira ngo ureke wabona amafaranga ajya kwivuza Senezite. Ese bakubwiye ko nazo bazivura? Barazivura n'imite baranyandikiye ariko mbura amafaranga. Ubura amafaranga. Reka rero muvyeyi tugushimire cyane, amazina yayangoye kuyavuga pe. Sylvia Kekisibo. Ntabwo warufata? Sylvia ryo narifashe. Kekisibo. 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 Ubwo nuvuga ngo ni izina ry'irigande. Reka tugushimire cyane. Hanyuma jewe nitwa Gadi Niyigena. Ariko rarinyandikira ntabwo narimenya mu mutwe. Turagushimiye cyane. Hanyuma kandi tubwira abari badukurikiye muri aka kanya ko ari ku bufatanye n'ikigo BF-SUMA. Iki ni ikigo cy'abanyamerika ariko ishami ryo mu Rwanda, kikaba ari ikigo cyaje gufasha abanyarwanda kukuvura indwara zitandukanye, hanyuma nanone no gutanga ubujyanama ku ndwara zitandukanye. Kuko ntabwo twavuga ngo bavura ntabwo twavuga ngo bavura sida kuko sida ntabwo ivurwa. Sida hayo bavura. Ariko